nakuphila kuyikho nokuphila lokhu akudingi ukuvuselelwa unyaka nonyaka nokuphila lokhu akudingi ukuthi ukuthwalele siphile esikhathini lapho abantu bethwala khona befuna zonke izinto zemhlaba bake bathwala nemindeni yabo bake bathwala ngey'ngane zabo bake bathwala ngabantu ababathandayo kunabantu namhlanje ababelile hayi ngeqiniso kepha ngendlela engalunganga abanye bazenzela indlela zokuphila bake bazenzela indlela zokuceba kodwa kusathi kuwentambama ayona indlela leyo ikhona indlela ekuyona yona ekuJesu phila ofela kuwo phila kufela kuJesu phila kufela kuJesu iqiniso lifela kuJesu abantu abanaqiniso emhlabeni abantu abanaqiniso emhlabeni ungafakaza ngempilo yakho baningi abantu abathembisile bathi bazoba nawe bazokuthanda nize kube sekupheleni nize nabantu abashadile uma ngabe beyibona balithi bedwasaphathi bade phambili kwendlela uyathola ukuthi after 50 years after 20 years uthola umuntu alithando seyiphelile uthola umuntu akamandla seyaphelele awusakhoni niyaphuma kulomshado kepha yile indoda oduma ngabe uhlangene nayo uze kube sethuleni akudavide umoni umlandela kuze kube sethuleni uNkulunkulu Jesu ayakujiyela endleleni uNkulunkulu indodana uJesu ayakulahla endleleni uyalale khona eqiniso. Haleluya. Somemezela iqiniso somemezela uJesu ephilayo somemezela uJesu ohlanza izono somemezela uJesu onamandla entambama nisothi mntana sekhaya nakuphila bakuvele ngethaleni nisothi nina nonke enikhatheleyo nani nonke endunyazwa endleleni nani nonke abantu abanishile endleleni nani nonke elahlekelwe ngabazali nalahlekelwa izihlobo nalahlekelwa abayeni benu nalahlekelwa amakhosikazi enu nisothi nangu uJesu onamandla okuphila nangu uJesu oletha unkululo nangu uJesu oletha ukuphila entambama uyahamba ekhaya uyazi ukuthi awunakuthula uyazi ukuthi uphile emangweni uyazi ukuthi awuphile empilweni awuphile eqinisweni namhlanje entambama sizomemezela uJesu oletha ukuphila okuphakathi entambama sizomemezela indoda eyavela emazwini yaphatha inyama yafika phakathi kwethu yenza umsebenzi wamandla abangaboni abavula amehlo abangahambi basuka bahamba abanganamandla yabanikeza amandla abakuhlakothi yabasukumisa sizomemezela indoda eyangabuthuna kwamakani sizomemezela indoda eyangene ufeni yaphinde yawuma ukufa nethuna azange kwazi ukumbamba nenhlabathi azange kwazi ukumbamba yawudedela makabhala bahlobhalayo bathi waya emathunjini omhlaba wayolanda ibandla labo Mose namhlanje uJesu uyadlula esitandatho nangu Jesu uzamile ukuzelela izinto yahluleka yabo uya-psychologist yakukhansela kepha ngaphakathi you don't have peace, you don't have joy, you don't have truth. Lona lodwa iqiniso elivela kwaJesu entambama phela sekhaya ungayikhohlisi ungawukhohlisa mina
ungakhohlisi umngane wakho, ungabakhohlisa abakini, kodwa mekuthi uyikhohlise wena. Uyalazi iqiniso, uyalazi iqiniso, uyazaza uko right, uyazaza uko right, uyazaza uyakhula, uyazaza uphile kahle. Kepha namhlanje ngizomemezela ukuthi nathi indoda engalenzi ukuphila empilweni yakho ube kanye atobhala kahle ubaba indoda yomuntu inikhulula nyabanga abakhululiweyo kuphela. Namhlanje somemezela inkulumo, somemezela inkulumo evela ngoJesu, somemezela inkulumo evela ngendodana kaNkulunkulu. Abanye bathi le ndoda iyinkulu, abanye bathi sikhonza kuyo, abanye bathi ngiyakhonza ngabe izulu khona la. Yebo ngiyavuka, yebo ngiyavuka. Kungenzeka isikhumba eyafika isigolile esambulu, kepha le ndoda la ivela khona akunabala muntu, akukho munyu, akukho mntu omnyama, akukho mGriki. Yingoba namhlanje ngizotshela ukuthi umoya wakho awunayo ikhala, umoya wakho awunayo ilanguage, but the spirit belongs to God. Hallelujah. Somemezela uJesu ophilayo, somemezela uJesu ohlangulayo, somemezela uJesu obuyisa. Athi uma ngababhala u-Isaya athi uyabuyisa ubusha njengokhozi kuhluma amaphila amasha. Somemezela uJesu obuyisa into eyilahlekile, somemezela uJesu obuyisa into ezilahlekile. Angeke izibuyise sekude, kepha izobuya intokozo uma ngabe usuyihlanganisile nale ndoda wavuma ukuthi yafa yaphela endaweni yakho. Nami uJesu ntambama, nasi simemezele ntambama, nasi uphile ntambama. Nongalenzi ukuthi nasekhaya ubuyele ekhaya ungamamulanga uJesu njengenkosi nokusindisi. Nongalenzi ukuthi ntambama ukuthi uyolala usesenaleqokozelo nabo, uyolala usesenalesiyaliyali, ungananjabulo, unganakuthula, unganathando. Kepha ngisothi konke kutholakala kuJesu, konke kuvela kuJesu entambama namhlanje. Bawethu namandla uNkulunkulu uYesu wenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Baba nabo bantwana bakho uNkulunkulu wethu namandla, nasi sithanda thina kudala kwezinsuku. uNkulunkulu wethu omuhle sazi sonke. Baba wethu thembekile, uyabazi, wazi inhliziyo zabo, wazi ejuleni kwey'nhliziyo zabo. uNkulunkulu akukho abangakufihla ebusweni bakho uNkulunkulu amandla onke. uNkulunkulu abanye ngaphakathi uNkulunkulu enhliziyweni zabo kunokuxokozela, kukuthula uNkulunkulu amandla onke, kunokubalisa. Abanye bagcwele ubuhlungu uNkulunkulu amandla onke, abanye bagcwele ukubalisa, abanye bayayibuswa.